top 3, jersey number 6. Substitution release winner, Ring Pump, jersey number 8, 18, Chan Shin, jersey number 51, Sawyer Bum, jersey number 8, Ung Machong, jersey number 5, Thot Maya, jersey number 2, Ung Pump, jersey number 17. Coach Somaya Nasamidle, Hina, Ngahui Kitam Naulangwi, player list winner. Kalhang kita nolong hina, yellow jersey center play hina, kala red jersey center play hina, Ngahui kita nolong with players ni. Sumali kari capiak sampang kali cina kecik kami na seman kai lagi kawa itu mungkin dalam sing putih ni lepas kesami na. Nanti apa kai ni? Ngahui kita nolong ni. Ngahui kita nolong itu defense na, keticang kawai rantli, si lain na alung ni keticang ni laga, set sangok laga, Kalhang captain number 8 na, throwing quickly, throwing sang milaga, Ngahui defense ako na keticang ni shitli, 9 shot sang rock laga, Kalhang na single, Kalhang na thalakay pass ako bital ka, call sang call item sa run laga, number 15 na single shitli, mathalakay ako kitap laga, control sa ko laga, keticang milir kray, defense sadly, kala, ketiaw ko kapag naong ida, out so kay Kalhang with captain number 8 na, throwing higit alitli, throwing hersang milga, shot salaga, defense ping na katichok wa katichang huangan number 13 na katichang milga side di pass milga, number 7 na pili shitli, 7 na pilga, number 10 na shot sa huangan number 10 na pasal ka sa 10 na pili shitli, number 8 Kalhang number 8 na katichang defense sana shitli. Ngahui number 15 nak terkawai nganai deh.
Number 15 na protection Ngahui. Narana ini. Number 15 na Ngahui. Number 15 na Thalak khai Paul akak along ni protection laga. Goalkeeper na Tangkhul laga. Kalhang goalkeeper na protection ni Lushit Telay. Number 9 Kalhang kita nolong. Number 3 na defense laga. Soina ba. Kalhang kita nolong ni Sampang play. Kalhang wicket na throw free bang on play. Here some laga. Number 7 pass Samir. 7 missing play. Ngahui 7 na. Kupong laga. Number 19 pass Samir Lushit. Number 10 ni pass Sada ni laga. 12 na 10. Second tang home rock play. Number 10 and 12 second tang bang rock laga. Out laga hoy number 10 na Lushit. 7 ni pass ni laga. 7 missing set play. Ngahui number 13 na Lushit play. Defense laga. Kalhang. Ngahui Soina Sampang le. Number 19. Ngahui captain. Number 20 kita play. Number 15 ni nak bang rock laga. Number 13 ni sing play. Ngahui 13 ni sing laga. Corner kick aku Sampang ni. Ngahui kita nolong ni corner kick Sampang laga. Kathakong mitbay naranay ni. Mathala khai corner kick aku kathakong minta. Head sa laga. Nak khay na out sungay ni. Mathana atlay tim kanini si. Kacangkat sungay na atlay. Yari bing kathak yung ring balik lay. Tim kanini si na split nilagay na. Tim split nilagay na marami na klay subang. Tim kanini si ni. Ning si ni Lushit talay. Number 9 na section tang home play. 9 na section tang home ka. Cross sound ni. Ngahui kita nabi na defense sali laga. Number 10 na Lushit lay Kalhang. 7 na section tang bang rock laga. Makhamiya khalaw kita. Ngahui lay Sampang Lushit lay ball. Ngahui na kataksang khang nga na eh. Chulay na along ni kataksang niliga. Headsang rock lang number 8 na defense Lushit lay. Number 1 na pass bita laga. Ngahui na Lushit lay. Ngahui number 19 ni pass Sami laga. 19 na 15 ni. Ngahui Kalhang number 8 na Payton kick sa laga. Out sungay eh. Ngahui na kataksang niliga. Chulay na along ni kataksang niliga. Number 10 na Lushit talay. Number 13 na pass sa laga. Out sungay kita. Ngahui 7 na Chong Piji talay na. Chong Kuya day. Number 10 na Lushit eh. San cross sa laga. Katiyaw ka. Napangaw kita out sa kaya. Kalhang kita nolong ni captain. Number 8 eh. Chulay ni Hesong niliga. Number 1 ni Lushit lay. Number 1 na 9 ni Mitay. 7 na Lushit lay. 7 na Kuya. Number 3 na Chulay kataksang niliga. 10 na 9 na ngapay rock talay. Number 15 na Lushit lay. Number 10 ni pass niliga. Tengah salah kaya di sa talay hi. Kalhang kita nolong kita na kataksang Lushit talay. Number 13 na single. 13 na along ni kapsang kanina. Katiyaw ka. Katak na. Tasaraw kita. Offside tayo rin. Kalhang kita nolong kita. Ano? Kataksang kain ranay rin. Chulay na along ni kataksang niliga. Number 12 na Heksali.
Head along head sa sang milue. Ngahui defense na kataksyang luye. 15 na kataktuga. 12 na quick right round play. Number 10 ini 12 na hangwalk ito. Number 11 na sing sa tali. Number 11 na sing ito. Paul pass sa quick right round play. Ngahui player sa na 13 na kuili shide. 13 na kuili pass sa milu shide. Number 12 pass sa milu. 4 pass sa milu shide. 12 na sa chintang paid le. Kala number 4 na taksyang milu ka. Ngahui na kuili shide le. Ngahui number 15 na sa chintang home shide le. Number 13 na kuili shide. Number 15 na kuili ka. Number 11 na kuili shide. Theo katak Ngahui na offside tahay na jere. Number 8 na katak ni Shide. Katalak kay bola ka along ni katak sang nila ka. Ikim sa kay sa tang round play. Ngahui defense ping katak sang nila. 15 na kuili shoot naga Kalhang head along ni sa tang head sang rock naga. Makamya kalay gida. Ari Ngahui goalkeeper na katak sang ni boy. Defense li hay mer ball ji. Si defenders na three line na along ni katak sang nila. Number 10 na number 12 na sa tang home na Kalhang 15. Ngahui number 3 Kalhang number 9 Kupong play number 9 na single number 9 na single ball hit kachang mikwa pass sa sang mikwa sa chang Ngahui Ngahui rock play number 15 na kuili shide 15 na kuili along ni sang ga number 19 na kachang mera number 19 na kachang mera number 7 na crossing kulaw number 7 na single mathala kha pass aka along ni sang ga attempt sa laga defense pin na nasokay le kala kanam layaw gida referee naman kamya le Game spirit lagi ng ramig lagi team kanilig jangkat ng shida lagi game here. Sasu balak kai game akan sau kita. Keterpa sasu lere. Sena tim kami ni sini lah. Makatot lah. Nim mereka kalau game speed le mereka. Mereka mesti isi. Tim kami ni players tinggi. Polish tele. Okay. Kalhang tetap tolong ni. Defense nak tetap ni fine round le. Kalhang kita menolong captain, anak ketiksan fine round le. Cuilai nak ketiksan milaga, line ni sini setle. Out shot kita, hari kita menolong number 12 the throwing pick faisad le. Here Mary. Pass mission milaga, Kalhang kita menolong defense the cuilai ketiksan Mary. Along ni setle po, number 9 na sing milaga. Mathala kay pass ako bitas ni. 15
Ngahui 15 na defense salaga awe along ni section dang pai play number 10 19 Ngahui pasak mini ke ketua tahu kita handball Zaire number 8 nak cakli lagi Zaire number 8 nak cakli lagi number 8 nama thalak khai ATM saya goalkeeper na John Sipu juga nahi kita malam ini goalkeeper na ball on satle chulai na ketaksan mere chulai na ketaksan mere alung ni jenghe satle lepas tu asda defense up rang rane number 7 na nahi 7 na simple 7 na thalak khai pass akan dijeng ke defense na pass sa sungai Kalhang kenalan 1 lepas takin nahi passing kele ana passing kele pass sa mere number 7 na tu hang sile number 7 na sile number 7 na sile ka ball control sa ka along ni mathala kha pola ka bijeng shide number 1 na pass sa ta mili shide defense ka protection na ahi Kalhang ka nawai ko captain na along ni mathala kha pola ka protection na number 2 na defense sa shide mathala kha pola ka number 9 na single pol hi number 9 na single mathala kha item pass sa ga kick sa laga goalkeeper to create goalkeeper na uhi goalkeeper na chilai ka chang min ga Kalhang number 4 na defense sala shit play along ni satle ball hi 9 na defense pin hang off ga hit to work ga number 15 ni hat sa min shit number 10 na hang off ga khinam kitiyo khalew ga makamya le Kalhang kecam nolong ni 8 number 8 na program ni Kalhang kecam nolong ni number 8 na mathala ka bola ka kecam ni goalkeeper na yang sibul ga kecam ni program le chulai na kecam ni ga ball je along ni tele ball ke along ni tele tiêu hả mình mà chúng nó có cái đó này chưa khai lẻ ôi đây gì thành anh lấy number 8 nak sakit je Kalhang ni number 8 captain anak sakit je thalak khai ball aka alung ni tap sang mi laga nak khala ke checking ho gita out so gaine goalkeeper na kataksang mikawai hai meri mahi defense na chulai na alung ni kataksang laga number 8 ni head session shitley number 4 and 9 na poli mapai ngok play ball section dang mapai laga out shot vida mahi na puli shitley number 12 na puli shitley 19 ni migalo shitlaga 19 mahi captain ana choy puli shitley number 15 Makhalakay minus saway number 13 mo defense salaga corner kick up ham really sampang talay muhi na tukong hayang lay corner kick muhi corner kick makhalaka kaniung
salaga defense pin action le ahui na sing player ball hi ahui na sing sample mathala khai ke mark sai kateo kha makhayo ke da out chokai re Kalhang ketam nolong ni defense nak takshang khai ngam le takshang mere alung takshang mere ga hat Tangkhul ga ni number 10 machine le number 10 machine ga 15 nak takshang mere si de Ngahui number 15 nak queen hit le Kalhang na free kick sampang le substitution le Kalhang with number 10 out color number 14 in number 3 the queen leg takshang ni ka ni kickoff then again hang off juga number 9 misi thang le 9 misi ga mathala khai again sane goalkeeper na safe side awi goalkeeper pamle ball di legli goalkeeper na takshang khawai na nai le chilai le kapal takshang ni le Kalhang with you off the head tong laga number 11 section tong ham tat lei Ngahui for the defense sa khwai section tong ran lei number 3 le pass me laga 3 le ishan le shite to Kalhang with the mathala khai pass aka dale shite ka defense ko na chokle number 10 7 ni galga alung section tong ham tat lei Kalhang with defense sa laga out show over there itong fans ping ni line wen keteu ko shop mai se itong ni nishan kata li mathei thore line ji jana fans ping ji na keteu ko shop mai le pam se hi line machine se play line machine ga technical review penalty sampang hau ki bisi that le falling sawi da penalty sampang le hitam long number 9 na kata khawai ngai le section number 9 na penalty khigi le le goalkeeper la se sat mura ke ningin sang de le 9 na la nahi 9 na la hiya mo ka sang masa bai ma ji ni na maning le Bisa kamera Mathala penalty kick Ngahui number 9 ball after score line here Ngahui 1 Kalhang 0
Kalhang tinulong na itim sa kway. Alun ng taksyon mo siya tayo. Ngahui defense pin na defense sa laga. Number 8 Kalhang na. Taksyon na ba? Taksyon na ba? Goalkeeper na. Tangkhul siya tayo. Chilay na taksyon niya. Chilay na taksyon niya laga. 90 na. 4 na sa sundang homework na. 90 na 4 sa sundang homework na. Saksi leong na. Matik ni hod lagi. Kalhang ni matik. Kalhang ni matik. Nasini hod lagi. Matsal lagi ni tim saya. Kau kita na mathalai masih sama mabare. Kau nak kita mau kita. Ini kita nolong na. Kau nak kita pergi dan pergi. Ini kita nolong ini nama kau. Anak kau nak kita kaya ngalai ni. Mathalak kau kau nak kita pergi ni kau. Matsal kau. Matsal kau. Jersey number 2 na. Reksa na rin. Kung nag-lead ko lang, reksa na rin. Scoreline ini Kalhang 0, Ngahui 2 tuloy-tuloy. Number 15 na defense sasong naga. Aruhi. Mahi call area lang Paul sa tuloy. Magkamang reception ng home play. Mathalak kay pass na kami dyan. Mahi na yung pass sa mga kiwak na sa play. Kiwak na sinaga. 15 na leadership. Kala 4 na pass sa nilaga. Pass sa nilaga. Matak sa leo kita. Falling near.
Something you should do. I don't know. Kalhang, especially the moment. Very rightly. Kalhang number 9 na. Berhalak hai agak tetem say. Kaya udah out lagi. Alung sendiri. Ngahui weekend na sekarang tayo dan nine mesin juga ketak cini. Bukan sasok di situ lagi performa. Ngahui 19 na, soal lagi tu lagi. Ngahui number 19, anak soal saat lagi. Number 8 na defense sini, 4 na kitchen kaya yani, outside niyo kita, hindi na pulisip ko na, hindi na halak kaya choy na ka, alui hazang nila. Number 19 na sila, number 19 na sila wala, por ngapay no, outside ko kita, Kalhang with jersey number 4 na, hazang nila ka, hindi number 4 na sini sila, 9 na section ng home sila, 9 na 4 section ng home sila, alula. Polsi. Ketiau kan hak ngawat dah. Awat sokai dah. Section di sini. Kalau ini salah dah. Awat sokai dah. Soin video. Nanti pas mereka, headsan mereka, biasa nak halak halak pas pakai di sini. Dia berkerak yang ada offside tayo. Ini first half, kena kubai. Awal di scoreline hi. Ngahui 2, Kalhang 0 pulih lagi. Tim kini ni sini, matalai mereka mitli. Tim kini ni sih match yang lain ada interesting sangat ni. Kalhang kita nolong, ning sudah masalah. Kalau maham krisis ni sih ni sangat. Melihat ni sih, kita boleh sih ni. Ngahui kita nolong, ni sih. Kalau Kalhang kita nolong, ni sih. 아, 이게 금요일에 있는 일이에요.
没错。Ngahui into second half the Jim Sakai, film the song Mary. Tim can initially luckily, but I like no scoreline here, Ngahui 2, Kalhang 0 the lately. Kalhang Miller, Yingapio, Nishida, Hainasada, isn't there? Sheila, Katatan of Hunting Cry, is here, Patmalaga, Naomi Hulu.
Second half win, Ngahui, winner, kickoff started. Okay đấy, 19 một truy line, thực sang mình cả, 9 là sắc sang đông hóng lên, 9 đông hóng lên, còn lại kiểm soát phải ngắt lên, còn lại kiểm soát phải ngắt lên. So sorry there, forget that huh? Really something late. We never forget to clean the lately. We number 9 there. If you could compare our night. We number 9 if you could compare our night. Maybe just number 9 compare our night. So from there, the Kalhang again sign the outcome. Okay, I'll be there. Also there. Kalhang captain, just number 8 now. Captain Lunghar run there. Kalhang sang mình đó. Along hang up there, along hang nữa. Number 15 here. Attraction mình shit tới. Number 10 sắc chăng đông hấp nữa. 4 na defense sát lấy. 4 na defense sát sang na khơi shit tới người. Number 4 na khơi shit nữa. Pasami laga. Attraction vai. Sắc chăng đông ran laga. Out so right. Ngahui kita menolong orang. Throw in sambung play. Ngahui just number 19, captain, and a throwing critical lately. The Kalhang side out, okay, some minute. The Tangkhul, Mummy on that today. Ngahui. Announcement after Saturday is the women's volleyball final team Tunisia. The Division Yolo is the team Tunisia players to leave because Saturday is the women's volleyball final team Tunisia. The Division Yolo is the main salary to leave. Kita menolong nữa, rồi xin phép lấy. Còn kịp xin phép lấy. Ngahui defense nữa, along đi chui line kita sang ni lagi. Sekarang kita nak menghap kita lấy. Number 8 defense selalu lagi. Number 9 nak pilih kita lấy. Kalhang head sam sang ni lagi. Number 13, Ngahui. 7, Kalhang. Number 13, Ngahui. 15 ani kepayok ni. 19 nak kudu shit ni. 19 nam thalak ka pol aka. Pasasang ni ga. Kau kik sabang ni. Kalhang kita nolong ni. Kau keeper. And the ball high in the number 8 protection with right, Bradley. Number 8 protection with the number 12 the
khai 11 ni pass medal ga 11 section Tangham play section Tangham ga out mata bhai alung ni cross song ni ga 14 to 12 simply 12 simply thala khai 13 no ko section ni ga ko section ni ga ko teo ka ko bang nau ki de out chogai de chena Aruhi kita nolong dan kita boleh so jadi sebelum play nanti kita lagi so sambil number 3 di sini, number 3 dan pass sambil di sini, number 6 nya side di mital kan, defense pinna, attack di sini, number 1 nya ham sekali, terus berkembang naik kita, out sokai, so ini sambang lagi, number 2 ini, sini, Kalhang defense nya, attack di sini, ada Kalhang di sini, call ATM sah rasa lagi. Goalkeeper na tukul goalkeeper na tukul goalkeeper na goal salagan protection ni pahin rana re chilai na protection laga number 14 na guli sheet lay Kalhang number 14 na guli laga ball sindat lay thai ATM sai teo ko tông đó cái đó corner kick aha Kalhang kita nolong sempurna ni Kalhang kita nolong captain dapat ikut corner kick tak lupai merana ini number 8 macam di run lagi corner kick aha berthalak kai corner kick aha kita pun lega head salah Kalhang kita nolong dulu gol apa sama hayo cina tim kami ni sini mata nak lihat lagi Kalhang 1 Ngahui 2 Kalhang 1 Ngahui 2 score line ni Kalhang na 1 kala Ngahui ni 2 lagi itu nanti habuk di sini 19 na mathalak kai pass apa di sini number 11 nak kiri pass sama di sini 19 dan pasang ni juga number 8 defense salah sini number 15 na goalkeeper nak kuli sini ayo defense salah awal betul masa cengkang hot sekali ayo lihat salah sini awal defense akan chilai betul 19 nak kuli sini 19 Ngahui lewat through di pass ke sini 30% jatuh ke Lunghar sekali 39-7 Lunghar masuk berat lagi kapang nawa dah Ngahui orang showing up sampai play 19 ni trying to juga line ni hasil ni dah number 8 defense salah play awal Ngahui orang showing up sampai play Soinap sempong mathalak kai soinap sempong ni juga defense team matching juga awi seconda alumni tangwak juga itu ko tapi thon leo gida Kalhang kita nolong number 8 anak section right ada ya kita alumni section juga number 19 ya saja awi dan dia masih sendiri home play for a single number 11 berkembang juga 15 nak kuli fitle 15 nak kuli juga Ngahui 15 mas kuli kalau kecil juga number 13 di sini
number 13 December, 15 quick right again. The ball protect on top of it. Scholarship league, 13 nursing league, 13 nursing league. Kalhang, 15, number 3, Ngahui, 12. Kalhang number 8 nagtaknik right run there. Katakchang bilaga along yung talakay na. Katakchang niya. Number 19 na. Siya talaga. 9 na kulisyon na. 9 na along yung kapsang niya. Number 8 na. Katakchang right run lane. Katakchang right run there. Number 14 na quick ball. 15 na katakchang kulisyon na. Number 1. 15. Number 1 na susunod na play. Number 15. Hang on there. Ari, Kalhang will throw enough sa pangle. Number 7 ni Hermilia. Number 7 na. Mathalak kay Paulson sa tuloy. Paulson sa tuloy. Paulson sa tuloy. Oh, pileu! Yeah, zero move. Zero move. You vai. Fica aí. Fica aí. Mas é extreme corner nih. Ngahui segi aksam baru si play. Alumni mathalak high pass akab bichang lega number 9 na section jang hop tak play. Number 8 na defense solution ta alumni kapsang milere. Number 9 na Ngahui Kalhang number 9 na section jang hop tak play. Section jang hop tak play. Ngejak merok gitu. Ngejak merok gitu. Goalkeeper Kongwei Diary. Saksi lewat itu dari kebun lagi. Si Madikin, Ngahui Madikin, kerana alung macam ni. Make sure fence pin is on corpus to areas ni manai na dampam disi. Make sure fence pin itu corpus to areas ni manai na dampam disi. Mishnah. Every score line ni Ngahui 2 kalau Kalhang 1 kalau ni tim combination ni. Mathalai lewat ni. Arila Kalhang na. Call akan magsa kawai sa run play. Lake Shea fans pin itong goal boss ni MCD manay na dampam misi. Yusilako Lake Shea fans pin goal boss ni MCD manay na dampam misi. Kalhang kita mencoba kuliah play. Here's the leader. Number 9 the pass mathalak hai song le. Mathalak hai song le. Number 13 the head Tangkhul le. Awe le 13 the family le. Number 10 the kuliah play. Number pass song kuliah play. 13 the protection le. 13 the protection le. Number 4 the 7 the section ng homework le. 4 the 7 the section ng homework le. Defense salaga. Out chogo bida. Ngahui kita nolong Number 7 na. Number 7 na. Throw in. Sabang machine play. Mathalak kay minus akasakong ni. Goalkeeper na. Mayroon. Dayang na. Kataksang ni Frank ni. Nag-chill line. Kataksang ni. Number 1 ni Hetong na. Katiyaw ka. Balance manaw gina. Out siya kayo rin.
17. Ngahui number 19 na Troy Ridley. Tổng line là Athuni Hiệp Sang mình đây. Sẽ chẳng bằng hóm một nữa. Đó là 6 cái đó. Hurry there. Hurry there. Substitution Ridley. 12 in the front. Substitution Ridley. 17. 8 in the 17. 8 in the 17. 8 in the 17. Ngahui number 4 Kalhang pass apa di sana? Betul ke? Kepak ayam tengah kita offside tadi. Number 8 action leadership ni. Number 15 number 3 number 2 juga. Awal lah. Ngahui number 6 ni. Action khayan ni. One na section the person satu dah. One na section the home satu ni. Ikin sa kawai section mengan ni. Last chance. Number 8 Kalhang minus 6 Kalhang minus 6 ke. Scoreline Kalhang 2 Ngahui 2. Kondisi. Right side and wrong with me. Away going from Mr. Number 9 from Kalhang kita nolong ya. Score atas score kasali shikare. Itu TV interesting sabai ni. Match interesting sabai ni. Away lah. Kalhang hati fan selalu juga. Cindai di sabai ni. Mathanat lay tim kami sila tim sprint lagi na kalau sprint lagi na yung itlay lepas sana khasa lagi setting akan ni sorry dah mau saya number 8 hai mana number 8 mathanak khai pol apa ikan saya goalkeeper dan sipil ke ketaksan ni kawai mana ni sulai na ketaksan ni ada goalkeeper na along leh number 13 head sasang ni ke number 13 na police le Ngahui number 6 ni Muhammad le Muhammad line ni pas sasang ni 17 na nabai le 4 ani nabai rok ke out so kau kita Ngahui China sambang le Substitution lately. Number 10 for Ngahui, color 51 is.
team kanini sini team kanini players ini request sadly itu kasi salakay na mga usay ka nimla kay na discipline nilay na may always say team kanini players ini salakay na request scholarship nila. Thôi bán cái gì bán đây? Bán bán đây. Team kanini players ini saklakay ball shot nila itu Ngahui semi-final match tajam tengah mainan Ngahui fight team kanini players ini request sadly. Itu ni stage ni, kalau gue stage ni, yang ada meram ni saya, kalau referee ni, team captain je, aja sama ni. Missionary, yang ada ni, selain yang gue sadly, itu ni along ni, itu ni stage, kalau gue stage ni, ni meram ni flow je, ketong ni, engkau dah ni. Hey, Adi bro. Sama nyo ka ba?
ทีมคณีก็เลยกระฝืนนะคำท้าปองเอ็นช้ำนามิลูจีหรือก็สัตว์เลยทีมคณีวิปเรียสปิงนิ่งชีวิตจังทัดเลยอีทีมทีมสปิริตเลยมิดเลยก็เลยเกมสปิริตเลยมิดเลยไม่เอาไม่สิ่งที่นิ่งเชื่อในบอลตะเกียงยาวดิ่งอีทีมีสเตจเลยสกุลกุสเตจเลยยาวขังตีมารามิดไฟหรือก็สลัดชิดเลยทีมแคปเทนก็เลยกราฟิกเป็นหนังสังเกตมิลโน
number 8 na Tangkhul Shitale. Chulai na kataksang na 13 ni het salaga out chogaw gida Ngahui captain number 19 na Tangkhul Shitale. Ngahui 51 ni pass mi laga 13 khuli laga number 11 na 9 ni pass mi laga 9 na sing satale 9 na sing satale 9 na ATM sa kha sa laga teo ka bang naw gida call kiki Ngahui tam nalong ni sampong Shitale. Kalhang ina Ngahui katam nalong Ngahui laga scoreline hi 2-2 ina atam chai chana itumi match direct tiebreaker on all by team khani players ping ni jang khatning Shitale mathalak khai match kala interesting salak khai match ni da yari bing na witness sat leye It's a semi-finals against semi-final the football match you could clear the women's final the Ngahui chana team khani players pingsin ready ka sam yolo atam chang la ithmi women's final the Ngahui chana team khani players pingla ready ka sam yolo nishlakar hangli Shitale ithmi semi-final match could clear the women's volleyball final he Ngahui ni chana khawaw khoni sha kha team khani players pingsin la team khani players pingsin la ready sam yolo aru hi
itum hi semi-final second semi-final we match 2-2 scoreline leo kita direct penalty kick out salo bai Jena team khani players pingli best of luck ka hi hang phunle Yau bing ka thak le khang shan meng phalik le ring pha jaut le le ni shere ras nau ke mes ku bai fo no ras nau ke Ngahui pasi kita meng phalik le Yari dingli iko sadlay itumi kolbos vi irezli nganay na dambam misi kolbos vi irezli nganay na dambam misi nixnaray hang shitlay yari bing fence bing itum kolbos vi irezli nganay na dambam misi giji latludang kaulu shitak lini hang shitlay kolbos vi irezli nganay na dambam misi giji fence bing ni kaulu shitak lini isme kolbos wi ngalem chili mapam misi giji kachangkhat ningsina kachangkhat rai arihi nohina first kick quickly lately number 51 na call kick quickly lately jana Kalhang katam nolong goalkeeper na butterfly thata pamdlei Ningshinare itum call area we call boss swing alem juena katew khala cha mai de yung misai gi nathum pingni ngaulu shitta khlene number 51 of Ngahui na penalty kick khije tiebreaker first kick Ngahui number 51 ana khui gi no ready side number 51 na kathak laga misai Ningkateo masasay Kalhang basila misabay kasi hangait le kikamatam ne team kanini players pingli mahay mayroon kata Kalhang basi ningmulum sangklay Ngahui basi pangmay da katom nilocho Kalhang number 8 captain na ana aramui first kick kita lately number 8 mathalai kita goalkeeper na mathal lagay na safe sala kay jangjiwa ningkateo masasay team khani players pingli kachangkhat ni ang tele yari bing sang jangi ring phanat le gi hang phunu shitle katha Kalhang ningmalum fukle Ngahui maring phama ekle itum lungtum me da katom ni sila team khani wiwang number 3 Ngahui number 3 na la shiri na ngai ro ne na kolak tak sangai re
Mathanat lay, Kalhang, jersey number 12 na penalty, tiebreaker ji, quick white, tangning right. Kata Kalhang masang merau lay, Ngahui safe masang merau. Number 12 na kathak laga, call convert side, number 12 na call convert side, Ari he score he penalty li 1-1. Ngahui number 9, ana Ngahui ready side Ngahui number 9 na Kalhang goalkeeper na iya safe maksam sa pai meta sakchang thang ran lei Ngahui jersey number 9 na call convert Ngahui ta sakchang da ran lei fans ping katom message number 9 from Ngahui number 9 from Ngahui anak Ngahui ready side Mathalay na kathak laga number 9 nala miss masala convert sa khwere mathanat lay Kalhang katam nolongwe jersey number 7 na spot kick chi quick fight naranay kala Ngahui goalkeeper nala he will save sak vai ran lakro da sakchang da hot nat lei katha yaru bing khayang ming phali lei number 7 oh close nakhalage Kalhang katam nalang jersey number 7 na kathak laga postly chilaga aw chokai re ninga te masa sei awila Ngahui bashila missa bai fi khi kam tham ni number 13 from Ngahui kathak khwai ranai re ana kathak khwai ranai re Kalhang na safe sa khwai gi sakchang dang ran tle yelo butterfly thata pai khwai anga chang ka thil ga pam tak le nei number 13 na kathak khwai sa laga kateo khamang ne close call ne post laga aw chogai re katha ningkhulum chi katha lik le Ngahui ka chan ma lei le team khani fans ping cho lungtum mai da ko tom mi se cho yawe shan jang dak lai ping la khlo mi se cho number 13 from Kalhang ana call convert sa hwang ran le 13 from Kalhang kachak laga aw chogoda misai re Iwi chairman mulung ka za phogai re penalty kick to miss up haj bokai ne chilak ne hi aga fans ping meng pham ok le jersey number 19 from Ngahui and sport kick quick jere jersey number 19 from Ngahui and sport kick quick jere ready side mathalang ka thakla ke
mathalang kathakla ke khamar na da khamar na ku yaw gi da out cho kai aju penalty kick kia aju spot kick khui da glei wa kachang khat mak thak ngai na la chang wak chika ka ta jiklei miss kapang da sang rogar kho ka glei ki pasili jhan li glei throw in house la Kalhang ketam nolong number 9 spot ki quick da leli mathalak khai ngai ro nena Kalhang ketam nolong na score sa le Kalhang ketam nolong e jersey number 9 na ngai ro nena la shiri ye na nim so na ngai ro da kathak sang me re kathang hui ning mu kui sang khai thali kho cho ka tom mi sei Ngahui jersey number 4 on a spot ki khui da le Ngahui jersey number 4 on a spot ki khui da le yenglo ka than ka jup sang da le kho net la kak mau le kho ya number 4 da ka thak laga mathalak khai call aka score sai re number 4 na miss masalak la ana convert sak hoi re ara Kalhang katam nolong e number 15 na goal kick sa khwang run we Kalhang katam nolong e jersey number Kalhang katam nolong e jersey number 15 na sport ki khuligi jere niyong natlei mathalak khai kola kha Kalhang katam nolong na score sar le Kalhang katam nolong na score sar le shidai re hello fans pingji ming phali le jersey number 8 from Ngahui anala call here convert maksam sa vai me da tang ni ngai re spot li tang ni ngai re so tim khani ni hi niam nat le kho panglai na ko milak te le jersey number 8 from Ngahui katam nolong leshi rene goalkeeper na matharak ke na se samere goalkeeper na thalai se samere katha Kalhang ningbulum sangar khle shi chairman ningung phokai re basi ka tom pang mai se pang mai ka tom milo kazan khat achu huwa penalty kick mading la out kick khangan thai out kick competition sa thai re niang nat le katha ka jam le rock le
goalkeeper from Ngahui na kathaki jere jersey number 1 goalkeeper from Ngahui mathala khai call convert sa khoire Ngahui kitam nolong na mathala khai call akha convert sa lu shitle Yawe ping khayang mai phali khlei आवाज भाव कोई शंफु मिले में फेस पिंचिया खोल मुझे अक्सर खो goalkeeper from Kalhang mathalai na kathak laga goal jangai re goalkeeper khani hiwa goal ma sang mau sne kha ani ba na sang dali kho Ngahui number 6 na spot kick khuli vai ran le an issue here sai gong shan la kha players ping katonga kathak pai mrau likho Ngahui jersey number 6 ana spot kick quick vai ran ai re inglo nim so right na akhon ma shoklak la call akha convert sale ring huina tie breaker meaning la out breaker thai kho number 14 from Kalhang mathalak khai pol akha convert sire mathalak khai call akha number 14 from Kalhang na convert salu shitli issue here mapha khoi thue hi macha khawa mekhet khlong khai shok kho jersey number 15 from Ngahui and a sport quick vai ready sadly Kata tim khuni si mekhet khlong house la jersey number 15 from Ngahui call convert sa khwai sakchang dang rand le mathalak khai call akha convert sa le re Ngahui katam na long we na team khani ni hi team spirit le lagena kala game spirit le lagena ngarawi laktale gi ji lotli de hang shitle Kalhang katam nalong ni jersey number 4 Kalhang katam nalong ni jersey number 4 na sport ki quick vai nga nai re Kalhang katam nalong ni jersey number 4 na ready side nak khalage safe sanai khalage Kalhang katam nalong jersey number 4 na call akha convert salu shitli ariba Ngahui katam nalong ni jersey number 17 Ngahui katam nalong ni jersey number 17 na spot ki quick vai ready side goalkeeper na la safe sak vai ngaran ping hai re jersey number 17 from Ngahui nak khalage safe sanai khalage mathalai na anala convert salu shidai re Ngahui number 17 nala ara ithumeli Kalhang katam nalong jersey number 1 ana spot kick quick vai ready side number 1 from Kalhang
goalkeeper na safe salaka goalkeeper na safe salaka Ngahui na yu khila khai re team khani wang yawi bing akhira pang lang ka premi se cho